Kutlu olsun taktınız, açılsın ilim baktınız. Ezmene çoğu mayektep Kırgız elge jaktınız. El tandagan sadırım, elingin bilgin kadırın. Yurt tandagan sadırım, yurtungdun bilgin kadırın. Çıragı yok karangı tündör öttü tuğandar. Yetim bolup yetilü paygambardın sünneti. Men de yetim öskümün paygambardın ümmeti. Köçöde jüdöp çaş tarap, elerip birini övüşet eldi közgülbey. Közüne karap basvasan, taygılganan but sınat. Alkımındı tıyvasan, bulam kaçı sınat. Жалпы кыргызстандыктарга салам, урматтуу көрөрмандар. Бүгүн дагы биз сонун бир жерге келдик. Бул жакта өзүңүздөр көргөндөй эле жаңы айыл Восточный деп аталат. Бул жака мынакей кошуна өлкөбүз Тажикстандан келген кыргыз бир туугандарыбыз дал ушул жакта жайгашкан. Азыркы тапта өзүңүздөр көрүп аткандай, бул жак жаңы конуш. Биз бул жакка 85 жаштагы каландар атаны жаткан келдик. Атабыз ушунчалык сонун бир ырларды жазып өзгөчө биздин өлкө башчыбыз Садыр Жапаровго арнап жазган ырын азыр угуп сиздерге жеткирели деп келдик. Андыктан бизден алыстаңыздар дейли. Кандай сааттарыңыз жакшыбы? Алхамдулилlah, жакшы. Мынакей атайын сизде дал ушул балдардын суранычы менен келдик. Алгач сиз көз таанышалы, үй бүлөңүз менен анан Мына ичкери кирели, анан таанышып, жай отуруп таанышалы. Макул. Карынын жагын капка салды мүмкүн, менин жагым капка салып коесуң. Кийин битти де пайдасы тиет. Кудай буйрса, келиңиз анда. Sorgunu kenem bolsun, akılları tereң bolsun. Allahu akbar. Men özüm asli Tacikistan'ın Kırgız'danmın. Şükür bana baldarım bunda kelgen, bana nevrelerim ile bunda kelmen bir ay, 5-6 ay olup kaldı şundamın. Ananday. İki oğul, bir kızım Şiyak'ta, Kırgızistan'da. İki oğul, bir kızım Tacikistan'da. Ben hazır ortalıktamın da. Ananday. Айырмачылык кандай болот ата? Айырмачылык жүзө жакшы кыздым. Себеп дегенде бизде жер тарлык кылып калды. Жигитар районунда Кошой айылдабыз. Бул кыргыз эли үчүн көп мемлекетармын. Себеби дегенде тышкарсан келген кыргыз атууду бардыгын алып тоок палапанны койнуга каткандай бардыгын бизди катып bana bir elik kılıp koydu. Cüda şunun için milyardarçılık bilgilerine maksatım da dedim. Al jakta degen ne menen alектенчү элеңиздер? Bizler endi onda yer az. Kartoşka gittik. Kartoşka menen jegенибиз de şunun üstün, içkenибиз de şunun üstün, kiyim keçegибиз de şunun üstün. Жетишпей kaldı. Мынакей жакын арада эле болду, андай нерседен Кудай сактасын. Эки мамлекет ортосундагы чыр-чатактарды улам эле болуп атат. Ал нерсе жакшы жагынан чечилет деген ойдобуз, Кудай буйрса. Ошондой учурда сиздерге баягы кандайдыр бир зыян келтирип, же болбосо сиздерге тарапка дагы жаман нерселер кылчу эмес беле? Biz жакка зыян келтирбейди. Себеп дегенде, олар башка жактан келген. Биздин турган жерибиz Кыргызстан менен Tacikistan öközünün ortalığı 12 kilometre. Piçi Karamuk'tan Akmoynuk dediğinde şeyin bizim Tacikistan Cerita rayonunda Ulu Karamuk'tan bu yağı Kırgızistan. Öközünün ortalığı 12 kilometre. Bir yüzü barıp bir yüzü gelip katta olup üzülüyor etrafta. Анан ата сиз айтып калышты, акындыктагы жайы бар депчи. Ушул тараптан сүйлөшпөйлү. Endi kişine kana barı endi biraz aşıpça kılıp koyuyor. Bir hargan adam daha ne olur? Ben şu televizyonda gördüğümde hazırlık paşanı. Şu an oylanıp oturup şu adam köp mehnetli, köp jakşı sözlerde, köp elge jakşı kayrıldı. Kişine kana nemen var da çıkarmam var.
Башка дагы ырлар барбы мындай мурда жазгандарда? Мен енді hadi озумдан келген үшін мындай жазып қойған емеспін. Қарған адам ептеп енді şu бөгü ұят болбойын деп шынча ептеп жаздым кызым. Анан ошону мүмкүн азыр эми интернет өнүп калбады да. Телефондорду кармап атпайсыздарбы анан ошол аркылуу дагы Садыр Жапаровго жөнөтөйүн деген кыялдар болдубу? Садыр Жапаровго жөнөтөм деп жазып койгон onu şu жерде. Kolga özün al bar бересиң. Ben. Başkadan versen mümkün vermeye koyuyordu. Özüm varmakçı oldum ağıyın eşiğe. Bir beyimin ağıyı kayısı yerde, karayı kayısı yerde. Anam kolundan biri alıp ata vereyim de koynağa katıp alsam ben kalıp kalan da bir gün mesela da alıp gelip koyayım. Onun için kara da koy. O parçanın arkasına. Ne sebepten dal uşul ırdı жазып kaldınız ata? Men bu yazganın sebebi şul padişah köp mehnetleri kıldı. Köp derge kayrıldı, elge jaksı süyledi. Anan şunu kısratı bana cevap kaldı da. Peyli. Şunun içine oturup alıp, ettep şunca жазып koydum. Murdağlar jakkan emes bele? Murdağlar jakkan emes bele? Murdağlar jakkan adı dağı jakşı emes mi? Endi o yerinden sen dağı bol ve ketedi. Айтыңыз да ата дейбі. Сіздер ақсақалдар айтпаса анан биз айтпасак ким айтат анан? Mümkün bir yer naturu olsa beni daha tepkilep falan kuyucu görmüyorsun diye. Hayret жака кетти. Hayret daha ketip kaldı. Жок ата, ар бир адамдын өзүнүн жеке ою бар да, жеке оюңуз боюнча алар деле мындай жакшы нерсе кылып кетиштиби же качып кетти деп эле аларды жаман көрөрсөк болобу? Эми алардын учурунда деле жакшы иштер болгон да. Болгон. Şonun için onlardan ben aytmayayım kızım. Aytmayayım yani. Yok nereteni aytışın faydası yok da. Амнеки азыркы учурда өлкө башчыбызга биринчи кайсы тармакка көбүрөөк көңүл бурса деп ойлойсуз? Сиз эми бардык нерсени көрүп атасыз да. Birinci kızım el menen mamileni jakşı kılış gerek. Birinciden. İkinciden hazımda ben karap dursam memleket kembagal. El bay. Şunu ilgililer bazı kendi taram taraş cep ketkendir. Onları biz cep kettirsek bana tabi verdiğine şey olur. Şunun için o şeyleri aytmayız. Ananday. Ben bana kızım 1955 yılı 10. klas bitkiyordu. Çıkalov adında orta mektepte. Ana benim okudu bitkiyordu ona 61 yıl olup bu. Biz Duma'da Kırgız dilde okamızdı. Şu yaktan muhallimler vargan. Karısı da vardı, yaşı da vardı. Şunda adabiyat okup yatkan gayet bana muhallim ayıp kaldı. Çiğ öğreni deyip. Anam biz mi ağay bu öğreniniz emredisek köz yetkisiz meykindik dedi. Kün yerden çıkıp kayrak yerge oturatsa biz jomak aytat depiz. Omur bokuken gülüm kermana kördüm. Hakikaten yerden çıkarttım kayrak yerge oturat. Bu meykindikte adaklı bol geçken benim. Allah'ım şunun için Kırgız'a direkt kinencer vergen, taza su vergen, taza hava vergen. Bana köp köşkürler kılış gerek. Bana karan yani bir eli ol emez. Bütün bana yaş ballar, yaş kızlar bana bardığı bana Müslüman diye kayıtıp bardığı alim olup işte. Olan Kırgız elime Kur'an'ın vergeni. Köp köşkü, dastorundur kinen. Nan tolu. Küsegön tamağını yiyersin. Jakbağını yiyersin kızım. Çünkü olup duravadır. 41. yıl uruş başlandı. Şomal'da 16-17 yaştaki bana da yigitleri koludan karmayla alıp ketip kalgan. Ben mahallanımda malı göz bilem de 5 yaşlıyım. Şu 10'dan biri oğana kelgen. Kalganı yok. O malda o baldardı okugan emesler, mıltı karmagandı bilgen emes, düşmandan kaçtı bilgen emes. Koydu aydaken ayda bardığı ölüp kalanda. Ondu bittim benim muhallim kılıp 55. yılı ondu bittim 56. yılı el ağartı bölümünün başçı çakırı benim muhallim kıldı. Muhallim kılıp mektepke varganda okucular bana küldü. Ağay gelip de dedi çapanı var dedi. Çabanı yırtık dedi. Uğurttan çok da kızın ki işki. Bana hazır Allah'ım verip küllü tümen. Birini çeçer hazma nevrelerimde kerin
Çetken kiyimini karap durar, esebi yok. Siz 10 классы бүтө эле мугалим болуп калсаңыз, анан өзүңүз деле ошол билим менен балдарга кантип билим берчиңиз эле, тарбия берчиңиz эле? O malda bizi öte katı okutkan. Ben anam bayağı el ağartı bölümün başçısının ağay bir yeri var, okuyun desem, sana şunu oku bulat dedi. Okul CT'de vardı muallim kurdu başlangıç klaslara. Bir yıl istedim, özümü öte zorken. Olmadı okula katıldı. Şu bir tünde kalenderli falan düz. Kendisi pek caz, tavşırma caz. Aytım neyi terele çirip kalat dedim, arda bir baskın. Hadi bana kara otursam şu muallimde kolunda bir defter var. Mektup kibarata kayra keleti. O malda şu bergen bayağı kalender plan, tavşırma bardığın muallim ölüp terlap ana mektupke öğretti. Okucudan bergen tavşırmanı sura alattı, kayra tavşırmanı sura alıp kayra tavşırma iyi öğretti. Анан ачарчылыктарды да көрдүк деп калдыңыз. Акыркы мындай ачка калган учурда эмнелерди жедиңиздер эле? Biz askırgan uçurda kızım, biz jakta yerin tamırı köp. Çükürü var, kımızlık var. Anam daha yedi bir tamır urov degen var. Şular bilen nime kılıp açarçılıktan çıkıp gittik. Кыш болуп калсачы? Kış olursa ne kılavuzdan ekim? Bayağıdan zapas alıp koyuyor da. Eleleriz bayağı çükürünün başını sığdırıp onu otka kuyukalap canışkandan gün içiden danı çıkart. O dandan bir atalakıl böyle. Мынакей азыркы учурда бул жакта сиз балдарыңыз дагы тиги жакта болсо, аларды бирөтөлүп алып келейин деген ойлоруңуз барбы же алар келишпейбиз дейби? Endi bu yakta akaların körüp durup, ana körüp oturasın buna, dasturgun tolu. Onda endi жаңында azırakta köy emez, azırak. Yok emez, bar. Onda kıymatçılık olup kaldı da. Onda o nerelerim vardı bana telefonda. Çoğata biz sizi sağındık, kelbeysiz ödeydik. Ha telefonda. Ben aytım, oğlum maylı bana yol açılsa barayın деп koyuyorum. Ата, мынакей азыр өзүңүз айтып калып телефон аркылуу көрүп сүйлөшүп атабыз деп анан эми илгери деген телефон деген жок, баягы кат жазышып, ушундай нерселер болчу да. Анан алыста такыр көрбөй жүргөн туугандар менен кантип байланышчу элеңиздер? Мисалы үчүн жолуга турган болуп калсаңыздар да бир жерден. Onu şonu жаңында piyada, jö. Kay at tapsan at menен бар жолуга аттык да. Mana men şu telefondu kızım. Hop 54-yılı mektepte şu lektorlar etkendi. Manandaydan telefonlar var. Alar bular çıkarı çıkarak KGB'nin kolda değişti. Onun keyin dedi çıkarı çıkart. Onun keyingisi çıkart. Bana 66 yıl ilgili söz bu. Onun keyingisi çıkart. Birinci görüp söyleşiyorsun dedi bana kelip. Oku bersen katımdı, aydan ayın atama ketmeyen kuyruk koy soyup kalandar koygun atımdı. Allah'ım kalandar oldum sen için, havarın gelsin men için. Allah'ım duana oldum sen için, duanız gelsin men için. Karasam ömür ketiptir, 85'e jetiptir. Butumdan kuvat ketiptir, belimden kuvat ketiptir, tilimen ovat jetiptir. Aydan ayın atama, zar oldum senin patağına. Aydan ayın eneme, uğul kızın toy kılvay jetmey kaldın temene. Yetim bolup jetiliyor kıyın iken tuğandar. Birde açka birde to kündör öttü tuğandar. Çırağı yok karangı tündör öttü tuğandar. Yetim bolup jetiliyor paygambardın sünneti. Men de jetim öskümün paygambardın ümmeti. Oğuzdan dişim ketiptir, koldan işim ketiptir. Aksam andı caman dep çöptü kaydan tavayın. Arzu dünyörü caman dep köptü kaydan tavayın. Mayda çadı caman dep etti kaydan tavayın. Çeçen derdi caman dep kepti kaydan tavayın. Argım aksı caman dep buğdandı kaydan tavayın. Ağa indi caman dep tuğandı kaydan tavayın. Ağargan karda köp yüzün, közün bir gün karı kat.
Agayından çer жүрсең, көңілің бір күн тарығат. Туғаныға батпаған дұшманыға жалынат. Болбос жаман арамза, болымсыз ішке малынат. Кейінгісін ойлабой, кішінің көлін қалтырат. Bulut kese asmandan gün açılıp cilt eter. Acalim jetip күн bitse kayran başım şılk eter деген екен. Насыға. Шында сонун бир ырсаптарына өзүңүздүн өмүр баяныңызды кошуп коюпса, анан ата накей айтып калдыңыз, тоюбузду көрбөй, чайыбызды ичпей деп, атаңыздан канча жашыңызда калдыңыз? Atamdan 3 yaşta kalgamın. Enemden 17 yaşta kalgamın. Сиздерди ким багып чоңойтtu? Кандай учурлар болду? O malda akam bağıp çoğuyttu da. Akam bağıp çoğuytup, bana üylü yalıklı şükür bana al 4 oğul, 2 kızın atasımın. Şükür bana gelinlerin atasımın, nevrelerin atasımın. Şimdi aytıversin, abi 20 çaklı nevrem var. Allah'a şükür. Abi 2 de çevrem var. Ha şuların ömrünü Allah'dan sorab, şuların çayını içip oturam, hizmetlerini görüp oturam. Allah'a beysep şükür kızlarım. Misal үчүн ата сиздер кошуна өлкө Тажикстанда, ошол тарапта жүргөндө көбүн эсе кимдер менен ба куда болуп, же кыз берип, кыз алганда да ошол тажик кыздарды да алган учурлар болду беле? Tacik kız alganım çoğun gelinim teziklerden de. Kırgız menen tezik tuğru kelbe etken kızım. Bayağı kuyovunu taşladı da çıkıp ketip kaldı. Şükür bana bu gelinlerim Kırgız, Kırgız'a Kırgız yaxşı olur etken. Anne'nde Allah Teala'm Kırgız elige kutlu olsun hazırgı padişah. Şunun için ben oyak bir yağın karap durup kişine kana bilegim vardı beri koyun söylüyor. Kutlu olsun taktınız, açılsın ilim baktınız. Ezmeni çoğu mayek dep Kırgız elge jaktınız. El tandagan sadırım, elingdin bilgin kadırın. Yurt tandagan sadırım, yurtungdun bilgin kadırın. Endi inim beringdi beken baylanız. Tuğruluk yoldan kalbanız. Egerde işlem deseniz, akıllı adam tandağınız. Mekendi suyu uymandan, sabırlıklı İslam'dan. Kırgız'a kenen yer vergen, tunuksu menen kem vergen, kazıp algın keningdi, bayıtkın Kırgız elingdi. Allah'ım bana yollarını şidir kısın, Cülovda hocaya kızır olsun. Ben endi sadece özün körgön emesin, ekranda kana körgöndüm. Ekranda gördüm ben sizdi. Tanı varsız siz bizdi. Men Cergetal Turgun'u, siz Kırgız'ın bulbulu. Tilingde taktap sayray ver. Kırgız elin bayıtıp, kuyruk boğur çaynay ver. Patasını mı etayım be? Bana kişine kanaya pata verip koyayım ha. Dastorxonun kenen bolsun, akılın tereng bolsun. Dastorxon tolan nam bolsun, çınıza dağı bal bolsun. Allah Teala ömrüne baraka versin. Yolun şidir olsun, cüloğunda kocaya kızır olsun. Davlatın ziyada olsun, düşmanın piyada olsun. Davlatın baştan ketmesin, şeytanlar artığından kovup gitmesin. Aksakal vergen akbata, batağını vergen 85 yaştaki kalandar ata. Сестерден дал ошол белеңизди жеткирип берүүгө себепкер болгонуңузга аябай сүйүнүп атабыз ата. Бар болуңуз дагы да болсо көп жашаңыз. Буюрса 100дөн ашканда дагы келип дал ушундай сиз менен отуруп. 100гече чеме албайт. Аны энди мынча келип туранып калдың кызым. Бизде мына şükür oğlumuz var, kızımız var, köp ata-энелердин кебине алган жигиттер бар. Шулар кичине гана айтып коеюн. О, ата, азыркы жаштарга өзүңүздүн насаатыңызды. Насаат эсебиде бул. Келиңиз. Elimde adat hıyladan, el yurtun jakşı sıylagan. Kebirok bol akılsız baldar var. Atasını kadır kılvagan, enege jaman söz aytıp farzantık yolun bulvagan. Akılsız bizde baldar var. Akılga tunuk tez girvey. Akıldı aytkan söz bilvey. Köçöde cüdöp çaş tarap, elerip birini övüşet eldi közgülvey. Dımakta bizde baldar var. Köçöde cürse kaykalap dımağın dep durat.
anda tırdan tigilgen tumağın çürdep durat. Kara kasın, dakasın kayra kumçunat. Nasihat aytam sizlerge, kulak salın bizlerge, baldarga tutam ha. Közüne karap basvasan, taygılgandan butsunat. Alkımыңды тыйып алсаң, буламыкка тийсинат деген экен. Ата ушундай сонун бир ыр саптары чындыгында талантыңыз бар экен ата. Тааныш жок эле ушу калып калган окшойсуз, э? Тааныш жок эле калып калган окшойсуз. Мен муну өзүм тааныш жок калган аяш балан чакырып калды да. Мынакей. Биз буюрса дагы да болсо талантыңызды көрсөткөнгө аракет жасайбыз. Ата, мында кыздарга, айымдарга арнагандарлар жок беле? Энди оларды айтып болбойбуз. Жашчылыкта ол башка. Болсо толо. Жашчылыгыбыздагылар толо, ону мен айтпайм, айта албайм. Антип жүзгө чыкпайм деп, жүзгө жетпей калам дебеңиз. Жүздөн ашыңыз. Ону Аллам билет. Кудай буюрса, эң башкысы ден соолукта болуңуз. Сиздин батаңыз менен биз дагы өзүңө да ден соолукта боло. Алла таалам өзүңө ылайык жуф берсин. Аллахым жуф бергенден кийин мана солих уул берсин. Ата энесиге буун берсин. Солиха кыз берсин. Акыл эстүү түз берсин. Беттери кандуу болсун. Өздөрү имандуу болсун, келинимге айтып отурам. Ана кызым, кызыл көйнөк кийип жүргүн. Ана кыз балдарың сүйүп жүргүн. Barkıt köynök kiyip yürgün, baldarыңды suyup yürgün. Деген адлас көйнөк кийип жүргүн, ата энеңди авушкаңды сүйүп жүргүн. Allah.